shampiyona zarakinwe hirya no hino. Ikipe ya Arsenal yongeye kugarukwaho cyane nyuma yuko ikigatsindwa na Bournemouth ibitego 2-1. Abakunzi ba Arsenal batangira noneho gushidikanya bavuga batese turacyari ku gikombe twemye cyangwa ibintu biradukomeranye cyane. Reka twumve ubutumwa bw'ihumure niba Rugaju abufite. Ikipe abantu bambwiye ngo mbwire Rugaju ngo ese ngari teta ngo ni umutoza ukomeye ngo nicyo kibazo ngomba kumubaza ndabatumiki. Arsenal amanota 70 bayagaruye igikombe ngo bagikinire nicyo bisobanura. Koko nibikomeza kumucanga Fabregas aramukorera mu ngata bimeze bite? Ibibazo dukomeze tubyohereze. Bagutumye ku muntu utari uwanyawe. Bagwari right person bakabibajije wamuhaye akazi nyiri kipe kubaje nk'umusesengo za mbere mu Rwanda. Abotorinze akananirwa gutwara shampiyona obviously yaba ari umutoza mubi kuko yagize amahirwe mu buryo bwose amuha inzira zo gutwara igikombe bwose. Ibikombe byose birihanganirwa kuri Arsenal keretse cya shampiyona uyu mwaka ukurikije uko inzira yabo yari iteye nuko Man City yagiye yitwara. So Arteta yakoze amakosa we n'abahungu be, ntabwo ari Arteta gusa kuko n'abakinnyi ubwabo nabo ntabwo bari gukina neza. Ibyo rero umuntu witwa Saliba ikintu gituma abantu batangiye gushidikanya Rugaju kugira ngo tubyinjiremo neza nuko Arsenal yari iherutse gutsindira kuri finale ya Carabao. Iherutse gusezererwa na Southampton muri FA Cup. Umukino bakurikije wabaye wa Sporting batsinda 1-0 muri Champions League, ariko bahita bakurikiza noneho match mbi batsindwa na Bournemouth. Bivuga ngo uyu munsi na amanota 70 kuri table mu mibare yoroshye 68 mu mibare yoroshye kwizige. Arsenal ubungu birusha Man City amanota 6 muri weekend barihurira. Yego Man City ramutse itsinze Arsenal hasigara 3 City ifite ikirarane igitsinze igahita banganya bakajya mu kubara ibitego kandi ibitego Arsenal ifite 38 zigamye Man City 35 irasha City bitatu City wenda yayitsinda kimwe ku busada agasigaramo 2 ikirarane ifite wenda yagitsinda 2 bagahita banganya kwanza ibitego bagiye gupirika ku cyitwa ibitego harandi ari jya yatsinda 2 kandi Arsenal nifite umuntu watsinda byibura 4. Si ikibazo cy'ibitego ni ikibazo cya reka duhere mu mibare yoroshye kugaragaza intege nke za Arsenal muri ino minsi. Imikino 4 ishize Arsenal yatsinzwemo imikino 3. Yego imikino 4 iheruka yatsinzwemo 3. Iyo 3 yose ifite ijambo ku gikombe kuko yatsinzwemo umukino wa FA Cup watumye basezererwa Southampton ikipe yo mu cyiciro cya kabiri. Ufashe ikipe yo mu cyiciro cya kabiri nka Southampton ukavuga yuko ari igukuyemo muri FA Cup igikombe cya kabiri mu Bwongereza. Yego mu by'ukuri ni ikintu utasobanurira abantu. Burya Man City yagukuramo Liverpool umuntu akabyumva ko yatokeye urwego rwazo ni ikipe ziri ku rwego rwawe zagukuramo. Utsinzwe na Southampton muri FA uvuyemo mu gikombe. Indi match bari baratsinzwe mbere na Man City kuri finale ya Carabao Cup. Yego yabireko bisa. Utsinzwe na Man City nabwo uvuyemo mu kindi gikombe. Icyo Man City ari ku rwego rw'asa abantu bose bari kuvuga ngo yararangiye imaze gukubitwa na Real. Iri muri meforme abantu bose bayibona nk'ikipe iri hasi. Indi match ya gatatu utsinzwe na AFC Bournemouth ubizi neza ko uri mu rugo ubizi neza ko Man City ni ucye bwaho igomba gukina na Chelsea. Icyo cyagombaga kuguha ingufu zo gutsinda iyo match kugira ngo upfe kwitega Chelsea nubwo bwakeye bakayitsinda. None unabizi kuzakurikizaho Man City mu mibare yoroshye Rugaju. Bivuga ngo match imwe batsinze muri match enye ni ya Sporting gusa muri Champions League. Mu mibare yoroshye bana Amavubi iheruka gutsindwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere muri no mwaka wa 2026 kuko imaze match 12 idatsindwa muri Premier League yanganyije 7 itsinda match 5. Yeruka gutsindwa na Arsenal. Bivuze ngo mu buryo buri psychologique Arsenal yari ifite imbaraga zatsinda Bournemouth ko muri iyo mikino yose yeruka gutsindwa na Arsenal. Icyo kintu cyari bufasha Arsenal kuza gutsinda Bournemouth kuko ibizi neza ko ari ikipe yeruka no kuyitsinda. Ariko ikikwereka ko biteye gahinda niba tuvuga ko mu mikino 4 iheruka Arsenal yatsinzwemo 3
no muri 49 noneho mbere y'iyo ine muri 49 yari yabanje mbere ko bakina iyi ine maze kugarukaho nabwo Arsenal yari yatsinzwemo imikino 3 gusa muri 49 niba muri 49 waratsinzwemo 3 hanyuma muri ine heruka ugatsindwamo nanone indi 3 kandi 3 yose ifite uruhare n'amagambo akomeye ku bikombe bitatu kuko hari uwakubujije Carabao hari ugukuyemo muri FA hari n'ugusize mu mibare mibi muri shampiyona bivuga ngo ibikombe byose icyo bita domestic trophies byose bigizweho ijambo n'imikino 3 iheruka uwa finale uwa kimwe cya kane cya FA n'uwa shampiyona nyine utumye ujya muri iyo mibare na Man City amwe abongereza bita ngo ni when it matters most ba highlightinga rero timing kuri Arteta ese ko aho hantu ariho h'ingenzi ko ari byo bya bindi abanyarwanda bajya bakoresha amagambo ngo hariya inka yosonerwa umurizo ese muri 49 ko wikamasa ugatsindwa 3 gusa none ya yindi ine iheruka kucyo utsinzwe 3 ya ngombwa ya yindi idefinisa icyo ugiye kuba cyo muri iyo sezo kuko niyo yadefinishije ko utatwara Carabao idefinisa ko uvuyemo muri FA inagushyiza no mu mibare mibi muri shampiyona bisobanura rero ko niba mu gihe gikomeye udashobora gukora ibintu bikomeye kuri cya kibazo cya Samiri na wa mufana we umutumikire ufite ikibazo kwicara ku meza niwitwa umutoza ukomeye udashobora kugobotora ipfundo mu gihe bikomeye gusa nsigarana akantu kavuga ngo ntabwo byari byarangirije 100% utegereje match ya weekend dore ubwoba mfite bw'akantu nshaka kwibariza wenda uza ko tubwira mu kanya ngiye ubwoba mfite Arsenal irakinejo uri kumva wangeze ko wewe wikunda urumva irakinejo ejo kuri 10 na zingahe neshanu kuri 19 kine na Man City kandi Man City nta Champions League irimo yego iraruhutsa amaguru ari mu mazi turaza kubihuza dute none iri no mu rugo twinjiye mu kwezi kwa kane Pep Guardiola mu kwezi kwa kane muri Premier League amaze gukinamo imikino 39 uhereye mu kwa kane kugeza sezirangira ahitwa mu kwa kane wego yatsinze 31 anganya 5 atsindwa 3 uwo bita Mikel Arteta imikino 26 yatsinze 11 anganya 7 atsindwa 8 mu kwezi kwa kane ikintu bivuze ni igihe when matters most aha niba bitangiye kuba babajije Guardiola baramubwira ngo ibanga ni irihe kuri yo statistique utanze rigufasha gutsinda iyi mikino ya nyuma ibifite ijambo ku gikombe asubiza ibintu aravuga ngo nuko izuba riba riri kuva muri icyo gihe mu Bwongereza abantu baraseka aravuga ati mwiseka njye mu gihe cy'ubukonje ubwo ngo ni muri November kuza muri December no mu kwa mbere ati biba bigoye abakinnyi bacu klima y'icyo gihe atari ko igihe akazuba kavuye ati mood bimeze neza atabakinnyi bameze neza abantu barati yahisha ibanga ariko ibanga wenda tutagiye mu byantuza mu by'ikirere cyane yashaka kuvuga nuko ntabwo wahita uvuga ngo match bayitsinzwe batarayikina nubwo nyine twese tubibona ko imikino ya Arsenal atari myiza tubyemeranye na statistique zabihamije tunabyemeranye ko hari ugutsindwa ariko ukabona na performance iri hasi ukabona amakipe nk'abantu yarushije Arsenal mu buryo bw'imikino yarayidominiye rwose yarayatatse bigaragarira buri muntu wese cyara umutoza wa Bournemouth n'umuhanga pe n'umuhanga ariko yaranabivuze arabati muzarebe n'igihe yadutsinze ati nabwo yadutsinze difference y'igitego kimwe ati nabwo rwose ari match iri open kuri buri ariko muzi ko Andoni Irayola amaze match 12 za Premier League adatsindwa yaratakaje defense yose umunyezamu Kepa yaragiye uyu Iliya Zabani yaragiye batakaje Milos Kirikezi bagiye muri Liverpool batakaje Antoine Semenyo yaragiye dango watarabimeze bite dango watarano yaragiye batakaje abakinyi 7 babanzaga mu kibuga umwaka ushize bagiye bavunikishije Justin Kluivert ari hanze barimo barakinisha icyo twasuzuma rero muri perspective ya coaching niho twasoreza abantu wenda bibaza ngo none se ko bari bameze neza ubu byagenze gute mu by'ukuri Arsenal ifite ikibazo muri creativity mu buryo bwo kurema imikinire ituma abasatira nicyo kibazo gihari ubundi kudefanda ntabwo ari bibi cyane uko badefanda n'ubundi ni nako equipe zidefanda n'ibitego yinjizwa n'izindi
zirabyinjizwa kuri iyo rate, kwinjizwa 2 na Southampton, kwinjizwa 2 na Bournemouth, ushobora kumva ni byinshi, kwinjizwa 3 na Man City ushobora kumva ni byinshi, yego, ariko we watsinze bingahe? Kuri Man City utsinzwe 3 ku busa, bivuga ngo ntushobora kurivariza kuri Carabao 3-0 savedirike, ubundi ntuhari, ni forfait ntuhari, ni 2-0 Man City ni 2-0, nturivarije, ntushobora gutera mu izamu rya Man City, therefore uri hasi. Izi za Southampton ubundi byakabaye biba 4-2, wakabaye utsinda 4, wakabaye ufungura nyine ukayataka ukayihana byinshi kabisa. Okay, nayo ni itsinda bigaragara yuko ariko akundi yafunguye defense yawe, ariko exam yabonye 2 muri Chelsea itsinda 4 cyane. Ariko kuko mwese mwafunguye ntiwayitinye, ntiyagutinye, nagakipe gashaka gukora aventure kakwiyahureho, karaje karasaze kabonye 2 ariko washyizemo 4, it's okay. Bournemouth yabona 2, ariko izi kipe zishobora nanone gutsindwa 3-2 kuko ni nako abigenje muri Fazari, wayitsinze 3-2 baramafira kubagana, so isanzwe n'ubundi satira ni kwikina n'ubundi ni kipe isanzwe irekura ikiyangaje. So the main question, ikibazo gikomeye Arsenal irwaye, ese ukinute imbere y'abadversaire, ese watakute abo muhanganye? Rega n'igitego yatsinze Bournemouth nitushe Alexis Scott yakoze tushe muri penalty. Mu bigaragara Arsenal dokuntu ubungubu ibintu byayo bigoye. Ubundi barakubwira ngo ikipe yose ikina iba oriente, bayitegeka kujya aho bashaka. Nabanka urugero rworoshye, akantu nkiga twateguraga match ya APR muri Gorilla, noneho kirasa nambwira ngo iyo uri gutoza ikipe uri gutegura uburyo bwo gutuma idatsindwa, ntabwo wowe urwana no kuvuga ngo iyi kipe ntibona umupira, kuko ntibishoboka ko hakenera ikipe itari gukora ku mupira, ni itegeko iyukoraho. Icyo uyima ni ugutera mu izamu ryawe, wowe ubroka izamu, wowe ufunga izamu, ufunga izamu uterero, ufunga izamu utegeka ikipe gushyira umupira aho wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo urayoriyanta, ni ukuvuga ngo uyishyira muri volonte yawe, uyishyira mu bushake bwawe, ukina n'amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo urayibwira ngo ufite umupira, reka ngufungiremo hagati, urashakira mu mpande, ufite umupira, yego, wawe ujyanye ku ruhande kwano ni Madueke, bariya bita abatacirani wingers, wawuhaye Madueke kubona ari ku ruhande ari gusaba wa mupari ukamuhereza. Icyo gihe ugasohora umukinnyi wawe umukamwa ati none Madueke genda umwegere umufixe gusa, ntago none Madueke ari bukwera imine ngo atere cross ari kuri no murongo ugana muri kona, ngo irenga abadefenseri 3, irenga umuzamu, umukinnyi wa Arsenal ureshya kuri ya rutayizamu azadutsinda igitego cy'umutwe, turayikuraho. Bivuga ngo icyo gihe baba bagushyize mu gukora icyo bita stereotype, ni ugukora ibintu bisa. Hano mu ruganda buriya iyo bari gukora product nka telefone cyangwa nk'ikindi cyangwa nk'aka gacupa k'amazi, bo icyo bashaka ni ikintu kimwe, bashaka icyo twita shape, icyo bajya bita mu banyenganda bakita ngo ni mu kinyarwanda, nigeze kumva iryo jambo arivuga mana yanjye riragiye, ni impagararizi. Urakoze cyane, sample. Bashaka sample y'ikintu ku buryo bakora ibintu 100 bisa n'icyo kintu, bakamultiply cyangwa na miliyoni. Arsenal rero yo bayishyira mu kugira impagararizi idafite ikibafasha mu mikinire, uri kubyumva? Barayibwira ngo wowe turagusamporinga gukinisha impande, bikore kuko twebwe tubizi ko ari byo uri bukore, turabasha kubijera. Arsenal ishobora gutera cross ikabona kona, urebe kona Arsenal n'ubu yavuyemo muri kona ifite kona nyinshi, yego yari ifite kona nyinshi, kukibona kona nyinshi ntiziri munsi y'umunani wabireba, niba nibuka neza urebe 6 7 cyangwa 8 kuzamura, biroroshye. Kukibona kona nyinshi bagutegeka gushyira baro ku mpande, bakanabikora babishaka kugira ngo ubone kona, kuko kona wazitsindaga buri wese yarabimenya ko arizo watsindaga. So ubu bafite ibanga ryatuma utazitsinda, undebere izo kona. Kuki bakoreyanta ku ruhande bagakomeza kugutegeka gutera kona nyinshi, ugakomeza kurwana no kurema ubwo buryo bumwe busa wagendeyeho bose bamenye, ukaba utabasha no kubwikuraho. Ariko reba Man City igitandukanye naho Samira turebera statistique, kona zari 10 za Arsenal kuri imwe ya Bournemouth. Imana igumu bivuze ko Arsenal kona zingahe 10 baragushyira hehe, barakoreyanta ku mpande, kukujyana mu mpande barakubuza iki,
gutera mu izamu ryawe icyo ukora nicyo urahindura kurose n'uyitera barayigira gute barayirenza n'uyirenza urabona ko n'uyitera kuko bamenye yuko kubona ntacyo zikigufasha uratera 10 nta gitego biragaragara nyine baragutegeka point yawe irasobanura ko Arsenal iri predictable mu mikinire of course biravugika birasomeka ngo kandi hakaburamo rero icyo kintu cya coaching ability yo kuba yakora surprise tubitandukanye na Man City reka ngo ibitego bibiri bisa ari naho dusoreza fata igitego niko Orere yatsinze Arsenal kuri finale ya Carabao Cup cy'umutwe yanayitsinze bibiri unafate n'igitego yatsinze ejo bundi Chelsea cyambere cy'umutwe kuri pass ya Ryan Cherki birasa bisa gute Guardiola we abwira abakinnyi be basaba baro ku ruhande witera nimukore icyo bita guhindura uburyo muhinduramo imipira yanyu ubwo ni Dokuno Semenyo yego cyangwa na Cherki yasabiye ku ruhande before yuko mwebwe muhindurira umupira hariya hafi yaho barengurira yego ntacyo biri buze kudufasha gerageza ukora icyitwa cutting ugaruke hagati mu kibuga winjire muri box cyangwa uba uri hafi cyane y'urubuga rw'amahina usa n'uturuka muri kona hanyuma icyo basaba ni iki baroza Man City muzirebe zose iyo bagiye guhindura icyo twita cross Arsenal ihindura cross bazitera mu cyo twita petit surface kare urabona kano kanuza kanyuma kano gardien ariho Cherki yayihereye Gehi ari nawe yamupashije igahita sobeka mu izamu noneho uzarebe aka petit surface kano gardien atereka umupira yagiye kudegaje kano kanyuma kano gatoya yego karazwi nyuma ya penalty kaba karingane n'amapoto kazamukira ku ipoto ya mbere n'iya kabiri kagafungira kurindi urakoze cyane ni umurongo uturuka ku ipoto rimwe ukongera ugafungira kurindi poto kuki baro bayishyira hariya muzabibona kenshi Guardiola arahaguruka iteka ryose akazajya atunga urutoki iyo uru rutoki runo muntu atunga uwundi muzabibona Guardiola akunda kurutunga muri box nicyo abavuga hari n'igihe ahamagara nka Semenyo na Cherki akabaganiriza rero bavuga ati bya bindi twavuganye kuko barakubwira ngo kuko dufitemo umuntu threats witwa Haaland aratapinga in ariko Haaland ndabizi neza ko bose mu buryo buri predictable bari muriho kuko ni muremure rero niko Oreri wowe ataka poto ya kabiri Haaland yatake poto ya mbere baro bose barahugira kuri Haaland kuko niwe threat baro zirasigara ushaka kwikina wenyine niko batsinze Man City niko batsinze Arsenal ibyo rero bisaba bande ba Cherki abisaba ba Doku basemenyo gushyira baro muri iyo dangerous zone kuko na hantu uvuga ngo ninyikoraho gusa nizamu Arsenal rero ni iki kibaho none Madueke aterera cross kabeza ashaka gutsinda muri kaki kiragenda hefiriya muri kona hepfo handi kona baziterera kugira ngo byumve neza Arsenal yateye cross 21 izabaye Reis n'eshanu reka dusoze 23% hari umuntu uvuga ngo zimya kamera zimya radio dutahe ibyo bintu by'amakati muri iyi minsi itanu Arsenal no gusenga kuko Arteta match ejo approach ya match ejo ashobora kuza imibare myinshi iri kwa Champions League agahora n'umunyaportugal akamubiza icyuye afite ba Luis Suarez n'abandi n'abahumura uri kumva yagukoma ariko yakibatsinze ku munota wa nyuma Nyoza Sporting ashize imyaka ingahe bakuyemo muri Europa League nabo mubyibuka reka tugaruke ku yindi ngingo nayo imeze nk'iyi ngiyi ni ku mugabane w'Uburayi ni ingingo ikomeza tutigana mu byiciro uyu munsi hari imikino ya UEFA Champions League bari muri kimwe cya kane ni match retour ni imikino yo kwishyura imikino ya mbere ibanza yabaye turi mu cyunamo Atletico Madrid yatsinze Barcelona ibitego 2-0 Liverpool itsindwa na Paris Saint-Germain ibitego 2-0 wango ikipe ya Paris ntabwo yatsinze Liverpool gusa yarayandagaje uzwi yatsinze igitego cya passe 89 hashize iminota 6 Liverpool idakoze kuri bar ibitego 2-0 passe 89 uyu munsi hari imikino yo kwishyura amahirwe menshi match ya Barcelona na Atletico Madrid tuyihereho ejo nabonye Lamine Yamal avuga amagambo akomeye avuga ngo hariya munyibutse bamwita El Cholo avuga ati El Cholo natworohereza tukabasha guhererekanya kuko yashaka nko kuvuga ngo baraza kudefanda cyane turabizi
ati baraza kudefanda cyane aravuga ngo El Cholo natworohereza tugapasanya turaza kugerageza dukorere montada kandi irashoboka kuri Athletic Club yanapostinze ifoto ya LeBron James. Yego LeBron James bigeze gutwara NBA bari hasi imikino 3-1 ku bantu bazi uruhererekane rw'imikino ya NBA bakina 7 niba umuntu yageze kuri match ya gatatu kiri kuri umwe abasabwa match imwe kugira ngo agutsinde ugiye wowe usabwa gutsinda yose isigaye. Lakers yigeze gutwara NBA gutyo profile ya Lamine Yamal muze kuyireba LeBron James yashaka kuvuga ngo remontada irashoboka ariko ngira ngo ibintu arimo aravuga Regan ntabwo bivugirwa ku busa afite ibintu yagenderaho. Imikino iheruka Copa del Rey ikipe ya Athletic Madrid yatsinze Barcelona 4-0 bayitsinda 3-0 aravuga ati ni ikipe twari tugiye gukora remontada habura gato kuko bari badutsinze ibitego byinshi. Ayibuka ko ejo bundi muri shampiyona bayitsinze 2-1 ariko ibyo 2-1 bavamo uyu munsi ni 2-0 Atletico Madrid iraza kudefanda byo turabyizeye turanabyiteze ntacyo kubaza ariko se Barcelona kuva inyuma 1 2 3 byatuma ikomeza urabibona urabiha amahirwe 2 bajya muri extra time. Simeone ejo bundi bakina na Sevilla yaratsinzwe muri shampiyona ariko abakinnyi 11 bose bakinnye match ya Barcelona nta numwe yigeze ashyiramo nyine babanjemo bose uko babanjemo yaturunye effectif uko yakabaye bigaragara ko icyo yari ari kubara ni match ya shampiyona ya Champions League kubara Champions League muri post match barumaje batese iyi match ya Barcelona urayitegura ute aravuga ngo igitekerezo mfite kuri iyi match ndagifite kuva twasoza ibanze kandi singihindura niyo ngo yagize igitekerezo match banze kirangira yego kandi nta gihindura. Uyu mugabo rero umwe mu bantu navuga ngo afata nkaho ari we role model we reka tubivuge gutyo umugabo Marcelo Bielsa no umunya-Argentine yaravuze ngo uyu mugabo ni umutoza ngo usa naho we na Guardiola bo bavuga yuko ari abatoza baba inspired na Marcelo Bielsa. Bwana Guardiola atangiye gutoza yagiye kureba Marcelo Bielsa bakavuga yuko rero Bielsa majeti ubibona ute ko abatoza babiri bakomeye ku isi bagufata nkaho ari we yireferaho role model wabo ubwo ni Guardiola ndetse na Simeone aba ngo mbifata nkaho ngo ni contrast in styles harimo itandukanye cyangwa kwivuguruza muri style bombi bagiye atumwe mufata nkaho ari umwana nareze agahinduka marayika w'umucyo undi agahinduka marayika w'umwijima ni nacyo kiri bube muri iri joro. Guardiola namutoje nako filozofi n'ubundi ya Marcelo abantu barabyibuka baribuka karizika ka Patrick Bamford na ba Flavinia tsinde 3 ubwo uwakurikije wabaye marayika w'umucyo wakurikije ibyo yamwigishije ninde ni Pep hanyuma uwakurikije iby'umwijima ninde ngo ni nkaho yigishije umuntu kwataka ahubwo afata kudefanda cyane ibyo rero ni nako ari buze gukina kuko niko ameze. So biragenwa rero n'ibintu nka bibiri by'ingenzi. Icyambere hari uburyo match mu ntangiriro zayo Barcelona yagira boost ikabona igitego bishyira pressure kuri Atletico icyo igitego cya kare cyose gishyira Barcelona muri position yuko yakora remontada igitego cya kare kizamura confiance kuri equipe nka Barcelona kikanazamura kikanongera dute cyane kuri equipe ya Atletico Madrid kuko Atletico muri icyo gihe niba tuvuge bayikubise wenda mu minota 20 cyangwa 30 ya mbere bari 5 wakirya kuri Barcelona ibyo bita bivuga ngo ako kanya uhita wishakamo igisubizo cyo gushaka igitego tutangira no kuduta kuri system uri gukina iyo utangiye rero gutekereza atari ko nubwo ndi kudefanda ni kimwe nshobora gutangira kwataka iyo ufunguyemo gatoya bitanga umwanya wo gukina uhagije icyo gihe bitangira gutuma Barcelona ishobora gutangira gukora. Ariko ikindi gikomeye cyane hari ikintu Barcelona igigira gikunze kuyifasha cyane mu mamace nk'aya conservation y'umupira kuri Atletico Madrid ni ikintu cy'ingenzi kuhugumanaho igihe runaka
kuko nishaka kwicara ngo isitinge back igume inyuma igatuma pressing ya Barcelona ibasha kurekipera buri kanya mu kibuga cyayo cya Atletico, buri kanya rekipera mu kibuga cyayo. Ndashaka kuvuga ngo nibasha gutuma Pedri abasha kuzajya afrekanta ikibuga cyabo buri kanya abo batamuha akazi ko gusubira inyuma byibura ngo nawe abanza ajye no kurwana gukura imipira inyuma kudefanda kwaka imipira. Bese bakanga ngo twebwe tugiye mu kibuga cyacu kwa kundi bajya bakina system bajya bita ngo ni 10 umwe ni 9 umwe ubonye cyangwa 9 umwe ugasanga abantu bose bagiye kudefanda. Icyo gihe babwiye Barcelona ngo abakinnyi bawe tubahaye icyo bita aggressivité muri pressing, tubemereye kudusanga mu kibuga cyacu bari aggressive, kubera ko Barcelona ubu yihaye chance yo gukina high line neza, kandi bura nicyo kintu yatsindiweho nicyo kintu cyitsindisha kurusha ibindi. Ni karita mutuku babonye ku Barca yavuye kuri high line. No kuvuga ngo nimukora ikosa rero nimutegure uburyo bwo kwinaga mu dutero shuma muri yo high line bakina ngo muyishyiramo ubwoba butuma yishidikanyaho nayo, mwe mukaguma inyuma gusa mukazayo ngo dukomeze twatake twe turiyizeye turadefanda. I'm telling you Barca yabatsinda. Icya kabiri buriya imyatakire irapimwa mu mupira, hari icyo bita attacking volume. Bara ukuntu ikipe ifite umupira ariko itari kwataka. Buriya muzara Arsenal muri ino minsi twavuze igira umupira ariko itataka. Kwataka ni ugukora action iri danger. Ibyo Barca bikoze muri match ibanza nubwo ari ifite umutuku. S'il vous plaît, Rashford iriya match aza kwikina neza, Barcelona ashobora no gutsinda iriya match. Ariko na Griezmann yayikina neza byari bine. Yego cyane Griezmann ni navamo ni Griezmann arabaye yarahushije. Yes yarahushije cyane, ariko na Rashford yarahushije nawe cyane. Bivuga ngo amakipe yose arafite attacking volume iri hejuru, uburyo bwo kurema ibitego bwari buri hejuru cyane. So nge nkabona rero hano ijoro ririza kurangwa n'abakinnyi nka Baramine Yamal bafite iyo creativity ku kipe yafunze, abakinnyi ne biyamine yane bakina ba Pedri kubasha gukonserva baro bakazajya zisohora ari nyinshi, ariko Lamine Yamal akabaza umupira bavamo bakomeza. Lamine Yamal na match ibanza Lamine Yamal yakinnye neza cyane. Atletico Madrid wabonye mukarubiza kuri Juan Alvarez ni ukuzajya acungana niyo high line Barca zamutse bakamuransamo imipira miremire akaba agomba kwita cyane akabase uyu Eri Choro Juan Alvarez n'umuntu bita Rukuman. Aba bantu babiri nibo rufunguzo rwego kuri uyu mugoroba, kuko Rukuman akonserva baro kandi aniruka. Nicyo kintu cyica Barcelona, kuko Barcelona kubera ko abadefanseri babo badafite imbaraga mu bijyanye no kudefanda cyane, ari nabyo bibaviramo gukora amakosa akenshi. Birasaba ekipe ya Barcelona kwirinda izi contre attaque z'aba bahungu babiri, kuko ni abantu bagenda direct ku izamu kandi badapfa gutakaza umupira. Abantu benshi mu highlight barebye nk'amacenga Ademar Rukumane yagiye acenga abakinnyi ba Barcelona kenshi. Bivuze ngo Juan Alvarez n'aba clinical nkuko yari ameze kuri match ya mbere na Barcelona kufra inzira mugozi nakufra ni igitego cy'umwaka muri Champions, igitego cy'umwaka muri Champions, iriya kufra nangiba igitego cy'umwaka kiri naheruka kubona nkiri azadeclare atsinda Real Madrid. Ikintu cyari rero narekura abakinnyi be babiri byibura batatu b'imbere bakina adefandisha abasigaye bara batatu b'imbere bateze ibibazo kugira ngo kandi Barca yahindutse muri defense. Urumva yabuze ku Barca yavuyemo harimo arawujya ubwo uko groupe yose uko imeze muri rusange. Ngo Barca ubwo warubivuze ku Barca naho hari yabonye karita y'umutuku, abandi badahari bwo bamaze n'igihe baravunitse ni Bernard nawe wavunitse cheville na Christensen nyine na Rafinha wagize hamstring. Hanyuma Juan Garcia arahari, Kunde, Araujo, Gerard Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Rashford na Lewandowski. Nabo ariko bura Hans Flick nta kuntu yazana Kunde mu muto wa defense agakinisha Cancelo. Oya barakina n'undi Kunde kabiri Cancelo gatatu. hanyuma Araujo agakina na Martin Gerard Martin iyo defense muri Champions kuko ntafite ku Barcelona cyane akurahiye nta Martin no Atletico rero Martin amaze ko aregira stata we ntiyanavamo. Eric Garcia yarahari keretse afashe Eric Garcia akamugarura. Eric Garcia arahari akaba ariko amukuye kuri sisi nafata Martin na Kunde. Ubwo byabivuze ngo arafata muri aba bana niba yafata Pedri akamushyiramo Pedri ntabwo wajya muhindura umwanya nyine navuga niba afata Pedri na Gavi na uri mu hagati si recuperation yabigenda rega no recuperation ntayihari wavugaga bahari muri Atletico rero nabo Muso azi gufata nabonye azi gufata ariko nawo Black yagarutse mu myitozo ko ntabwo ahita afata harahari yagarutse mu myitozo bwa doubtful. Hanyuma Molina, Lenormand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Lukman na Alvarez.
uvuga ngo probable lineup dufite Yuan Muso mu izamu, Robin Lenormand na Clement Rengre mu mutima defense, Matteo Rugeri kuri gatatu, Natuel Molina kuri kabiri, hanyuma hagati mu kibuga ni bane, ni Giuliano Simeone, Marcos Llorente karakana yakajyanye gukina ya finali batsinze, yego, Koke, Ademola Lukman, babiri b'imbere, Julian Alvarez na Antoine Mendoza. Koke Barisa ishobora kubirya hano hantu. Barisa Ishobora Koke kubirya na Rodrigo Mendoza ubona ko arakandi Atletico ikibazo si shema tactique animation igorana, ariko Atletico Madrid ni ikipe bagaragaza ko ari imwe mu makipe mastering ikintu bita gukina imikino ya knockout. Erega kugira ngo yumve imikino 17 bakinnye barabanje win ntibaratsindwa match. Oya mu rugo iyi seza muri Champions League batsinzwe match imwe gusa. Umwango mu mikino nziza cyane mu rugo ntago ijya yoroha nyine yiri Wanda Metropolitan. They have never lost a home knockout Champions League game. 17 imikino 17 batsinze 11 banganya. Ntuzi ko bigeze kurasa Juventus bibiri se muri knockout nubwo Cristiano yabakuyemo abareje bitatu. Akandi kantu kahi icyizere Barca nubwo yabona ibitego nayirabyinjizwa iragorana muri yanagutsinda pe yanayitsinda muri match nyirizina, ariko nayo ibi venerable cyane ikindi wayo nyine ubyutse ukavuga ngo nanjye ndagishaka nawe wagishaka. Erega Barca muri no saison yatsinzwe na Chelsea, yatsinzwe na Paris Saint-Germain mu rugo. Ni ikipe ubona ko zino match zikomeye, kandi igituma tuvuga ngo attack irakora. Erega igituma tuvuga ngo Barca irakina neza nuko tubona Kunde na Cancelo bakora ama overlap bazamuka cyane. Uko kuzamuka no kugira ngo bajya kongerera imbaraga impande, hanyuma bari Bere Rashford na Lamine Yamal baze kwegera Lewandowski hafi ya box, kuko musigari muri ukuntu Lamine Yamal asigaye akina surtout nk'ikigera Finya yavunitse. Lamine ubundi asigaye akina nka numero 10 agiye akina free roll. Umuntu yitwara Lamine Yamal ejo bundi yatanze passe no asigatanga Trivera cyangwa izi bitabona exterieur akazitanga zigendera hasi akagwereza baro muri 5 metre. Lamine Yamal ishyano ry'umuntu mbere kazamuka ntago nakemeraga n'abatakano kirya gutya bazagakandagira bazakamara, ariko none muri small spaces muri tight spaces mu bakini nka batanu Lamine Yamal abasha kwigobotora akavamo yerimina. Ubu afitemo akantu ka Messi ko kwerimina akaburamo ubwonko butera mu izamu nk'ubwa Messi. Akantu konyine kuko Messi we ahantu Messi abera Messi ni muri finish. Ibintu byose wakora ibintu bijya gusa n'ibya Messi, ariko uburyo Messi arangiza mu izamu Messi Lamine Yamal agira indi defo yo kuba kino ruhande rumwe. Niba ari karindwi ubwo ni karindwi gusa, ubwo ni karindwi ntajya ahindura ngo ajye ku rundi ruhande. Ariko arerimina wa muntu w'Imana Lamine ngo wamufata ariko passes amacenga. So anyway, indi match ihari ngira ngo yo no rucabana ikipe ya Liverpool sese ntiyabaye akahembera. Liverpool yari kugira ikigarura idatsindwa bibiri Paris Parc des Princes. Icyambere Paris igoraniraho nuko Paris mu mikinire yayo irasatira ntigereka gusatira. Nta mukino nkunda nka Duwe muri Paris. Igitangira gusatira rero yaragusizemo bibiri biba bivuze ngo yaba wowe yaba nayo mwese mufite icyo bita yasroga Marseille droit au but, mwese mufite ijambo ku gitego. Uburyo yasatiriye rero cyane ntubone igitego, icyo ni ikibazo. Noneho yo ntiza no kukudefanda nk'ibi twavugaga bya Atletico, irazi kwataka. Bisobanura yuko ifite chance yo kubona ibitego bijyanye nuko icyo Samir isa animation uburyo bwawe bw'imikinire ni kipi satira cyane. Biragoye cyane kuresista rero mu gihe uri bufungure ngo ugiye gushaka ibitego bibiri. Biravuga yuko uraba ufite ikibazo inyuma, kuko nushaka kwataka cyane uri Liverpool birasobanura yuko uza no kudefanda gake cyane. Ni logique simple. Nu deploying abantu benshi mu kwataka, ubwo nyine uraza kuba ufite ikibazo muri mediane no muri defense nyine. Uraza kuribera abakinnyi yo kuri kabiri na gatatu, uraza kurekura aba Makaristeri na Bosnayi bagende cyane, wisanga uri kugenda ukora icyo bita rest defense y'abakinnyi nka batatu gusa. Wenda Konate, Virgile, wenda na Gravenberch, kugira ngo benshi bashyira mu kujya gusatira bitume ubasha kugombora bya bitego watsinze. Uko rero ufungura nyine ushaka kujya gusatira niho wareniza iremera ziramo. Urakoze cyane. Barahita baguhamagarira abahungu babo b'imbere, baramufite Ousmane Dembele, bafite umuvuduko wa Kvaratskhelia, bafite Desire Doué wari umushimye cyane kwizigira, bafite Kavitinya gatanga izo passe neza, bashobora gukonserva, bashobora kurekura baro mu mpande, bafite Hakimi na Mendes, nge Mbaraka ari kabiri na gatatu wa mbere ku isi ubu ngubu. They have all it takes
kuba nyine ikosa uri bukore ryo gushaka kubataka cyane bafite ibisubizo so game ntabwo iri balanced kubera ko score irahengamira ku ruhande rwa Paris Saint-Germain bijyanye na style de jeu bitandukanye na match ya Barca kuko turimo turavuga ikipe ishobora kudefanda cyane indi yataka cyane uburyo imwe ishobora kwiharira umupira indi itawufite ariko kuri Paris Saint-Germain idone it's not the case ntabwo Paris Saint-Germain kuvuga ngo tegeka umukino urataka turataka uraza turaza pari yaragiye pari rero kuyitsinda wenda muri game byashoboka ariko kuramversa score byabitangaje yabikoze cyane baramvershije kumwe na Bayern match yarabaye ukuntu Zaire turareba kimwe cya kabiri twe sigazamo gace cyane ntamenye Bayern mu kimwe cya kabiri niyo bayitsinda muri match byo wenda nubwo nabyo mbara ko bitoroshye niyo bayitsinda ariko kwa avansa biri likely Liverpool biragoye ukuntu Zaire ari gukina Fabian Ruiz azongera kubona kweli yaranavunitse none yabaye amuhaye umwanya ko Zaire